Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, adaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mula ang ti agpa-impress, ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka, Ay, disturbo ka, mat. Ada pala kulutek ditadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umakenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Kahit anya nga ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang ti pot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan ti mangi-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita, Agpakulot ka matan kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Ish. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman iti balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano ko ma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may sa, masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry, ibaga nga iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Ala, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. Ta, 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak, Tagpa-birthday ka nun ni Lydia. Ay, Ibing. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikanakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta abakla. Ay, jakman amo. No apay akas talauna iti panagtalag mo kunkwana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang timata nila kay ko. Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Ay, agtal na ka man. Ah. Di mo uyawan nila kay ko, Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Ay, agyaman nak ebeng. Bayam, talumabas aki di balay dali dyan. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Na, naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Alija. Wrong spelling. Ay, ingkagluto, Ibing. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man ti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti anya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Ah, Inka ipapudutan atay kilaban.
Tamakitsatak pa'y. Ibeng, agpertigayam di asawa ni Lydia. Ne, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo na itag group chat aday ta. Jak tupay amo ti ag cellphone. Nakadamagan yung arod ngay. Nagado apa kichismisan. Masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti itod mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yung asawan, saan kayong agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day tariga-regalo. Ay na! Bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake, cake, cake. Ay na, nabasa mo gayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, di pa kaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado? Sino ngay? Umay ni Mayor. Ay! Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ay! Ang bongga-bongga naman! Oray ni president, imbitaram? Iso nga rod adamdamagak tinumber na. I-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko! Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC Ray na tinagan ko. Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ijay group chat. Ay na, isumati ko na. Ay, umay ka no da mayor kan governor isi birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka din nga aggaon tayo? Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga aggaon? Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Ay, sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ay, wala niya. Tani, dandanin jay birthday. Ay, ne, Ay, sumot daytan ni Pari William. ay, jay birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan sa birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman Ay, umay kami to Ay, agasan man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumot dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni President. Ha? President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday, dagiti saan anak kagawn, nana. Ay, masapul anak kagawn. Katuan, day ta tinagtutungtungan mi iti GC. Ay,
Jak man laang amo dayta. Siyempre, awan ka nga min ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gaon ka. Agkita ka itigawn mo na. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, dayta kit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Ah, Anya jay nadamag ko nga umay da mayor ken governor? wen, umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, ah. Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat ah. Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Abay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pagbirthyam lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo anabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayamat. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan tupay ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay nalija. Oy, tandaan nam da ito yung ibagakin ka ah. Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday ah. Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man pare. Nalipata kong ti birthday. Ah? Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kanon ni presidente ko umay. Agkasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa alitsyon a baboy, may sa alitsyon a baka. Ay, Talo aliyer kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak tupay kaya ta sa ganaan ti birthday. Oh, umay kaminto ah. Agasam may taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan? Mas daawak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wen nga ron. Kanayon mo tin anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Jak mo tin makikita ni Lydia, di balay daw. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jay lon ko? Nasaya at dukasta. Ha? Sikat ti aking bason. Anya tinaramid mo, ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidag. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Ay, anya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kunti ka babain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, saggay sa ida kadagiti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Ay, awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gown. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday.
Una, narigat apelida, intado ti utang may. Ay, sa bagay, ba't kit di Pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti duma na imbitaran, asaanin matuloy ti birthday. Ay, katuan barok. Ay, kaanyagay nga rod. Wanan Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti irresponsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong ngamin timurong mi maray. Sapay di mo la sumangputin nila kay ko. Urayam nila kay mo. Hun tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina. Isupay ko mati ibagakken ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Ngunay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo. Iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakadagita tao. Ay, inis wampay tapantalon mo. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daan. Sandan sabay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ate ada utang na. Anya, nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Ket no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agim matang mata, nagim matang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kayat ko makalakaw. Ay, anda 500 a balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan ngagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo. Wan mare, ay na, nagrigat ko nga inyawid. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 mo't iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin iji kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanin adumagdagas iji pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anamin pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray?
Anya day ta sekreto, Mare. Ibagaman. Kinigtot ko ah. Ah, kinigtot mo nila kay mo? Day tala ang tinaramid mo, kat nagbalbaliwon adagos? Awan pa'y bagas, awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan. Nay, saksama ti paspasagitan bakit? Nasaya at nakadlaw ka. Salbag ka, day tala agin inom ti mong aramidan. Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat, ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na. Mapan ka pa ilaang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak, namin anon ang mapanak umututang kadakwada. Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat mabainak nga road, kuskusila pandak paikit din ah. Ay, mapanak man lag trabaho. Bumali ka ijay bus mo, tane, awan igatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay. Ay limagasot. Order nga order idi iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano dayta? Idi na uday ang nagiinom da ditoy. Dayta ka tirigat na, nuartak ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanan, Nana? Talaga nga insardeng nan ti aginom. Ay isurom man mat kan ni Elbay. No anya ti inaramid mo. No apay ang nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, Nana. Bareng ano surutan na. Pimalikan sama ka ni boss. Uwan paray, isang ribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan ah. Ay, itad ko da ito yung misis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rod ta amin nga ibaga ni bagat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, iliblibre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay sana. Apay ko makabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo aginom. Tapno ipanagnag ka asa anak nga under. Kasta. Panagna ka, masikakit malalaki. Asikati are iti pagtangan niyo. Awan manin nila kay Maun. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manan, Mare. Pinaras mo ka din, dya imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y Mare? Padasam mayat ko naktumot. Jak kumakayat ta allergy ak iti arak. Sikaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon, Mare, naglakaak ang mabarbarte. Kat di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Jak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige Mare, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak, Mare. Katuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gaya man mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka kadi pa tumakdar? Agawid ako man. Dito yung kwarta nga gatang ni bakit iti bagas. Apay, apay nabati ako rata. Adapay nabati apay bantre DJ binalik ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana baray. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Sakti gumatang. Saan ka kadi madanagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Ang kasano nga no mabarte kak. Medyo adayo pa di balay me. Sakti maka mo. Itulod kan to. Paray, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado, pare. Abay nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya.
Iso, maturog kan iti papak dito ruar di balayaw, ha? Agyaman na kiti panang itulod mo kanya ka, pare. Sige. Agaw na mo tayo. Nay, apay nga ta adinak mo't lariinganan ni bakit ka? Sigaw, ano riingan nak? At dan nakasagana ang alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over ka. Isudaytan. Mangikuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik akwarta. Isudaytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ng timang ririing kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka ka nagawid. Ikwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Kano nagpatpat na gagin inom? Anya? Oh, nakigtot ka anya. Ay, permi Ay, saan ba't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, nayan nga rodan ngay. Ne, biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, ni, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tag may sa nga agawid. Ha? Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabartag ka? with my darling. Hindi ko na. Sige lang, mo na tiyaginom, ha? Mayat gayam te mabartaga niya. Isumilagay maganayan ka mabarta. Anya, kaya't mo ta, agya talaga. Ay, sumardeng ka man. Oh my kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga ang kanta ni Kumarik Papananangay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agbada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak. Di mo nga men kayat kag balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy! Bakit? Umunig tanti tabalay! Di ka mangibabayin! Ay, kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyao, agsala-sala kan agkanta, santaw agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaeng, taartek ka mga men. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyao. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ijabalayaw nga kanta. Yan lang gagat-gatang kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tay, supot ka. Unay katikas yan. Ay na, apay, di mo ayaam mo jay pagsasao ako na, barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam,
Ay, jay kit di kanenyo tigatangam. Agbalin ka kit di a responsable a padre di pamilya. Wen nga rod na. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasao. Oh, adto yun jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakat mo. Agawitan ko naknay. Abayap, bagawitin na. Dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpada taytan nga. Artak! Sige, isarding kun ti aginom. Iso nga isarding mumutan ti aginom. Nitak kinipato. Napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat di mapartag. O anya, epektibo matlaang diyan surukan ka. Ay namare, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga Di kalatan agtagtagari Wun siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daen tulaan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot tan Ay wala mare, dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Hey, anda talaga ginatang na si daon niyo. Kung naktumat kan ka mare. Sige, agawid ako. Ay kawan maray. Sige, agawid kan. Un mare, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka amakiasawa iti awan amuna. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udina. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Dayta ti damagam? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanya agcater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a caterer. Mapanaman langay. Na, oy, ikumusta anak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Ay, oy, imbitar manan kit di dito balay. Na? Tapno umay agluto iti spaghetti. Ah. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha? Apay, napanan-manan ni Roger, ta nakakutsi manayin. Ay na, tatang, ada date da ka ni Tina. Ay, sumit lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya, no kaano da ngagkasar. No nabayagdan.
5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Urnong dapay siguro Agurnong da pa'y laang, kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo ida nga puraan? Sa bagay, basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto, nagagat kan nasingpat pa'y. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Ah? Atap nga niya. Ngadta sa bali akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Saan kami nagsangit? Hindi pa lang nga madmadlaw ko. Saan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka doon. Nagasan, subsubuan na ba? Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napikturan pa ida Kaya't mau ta isend ko ti picture da. Ay, sana, Insan! Isum mo man, Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanyang. Oh. Kaya't mo pa ilaan makita. Kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang ngo. No pinatik ko madya bagam idi nga agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon insan. Saan mo nasangitan? Isumat lagayam asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagaya man sa bali na. Kakamkamuro mat yan ang isukatan na gan ka Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat ta na pimpintas ka insan. Honey, dumagas naman dita parlor, tagpamanicure. Neh, kaano lay din na udya nagpamanicure ka? Diyak narod kayatan dito yellow, a color dito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan urayan di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Ikatanyangay. Kasta lati piyag Kasta kiyag boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Daytoy a wedding gown ti maibagay unay kanitina. Guray man, taisend ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Ay, sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpat ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga kanitina. Iji ile. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywin gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saan na kasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaom day to'y insan, Nya day tayo pakpakitam. Nih, picture mat ti wedding gown. Insan jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay. Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day ti kabsat da. Di na pa'y siguro amo insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mi kin ni Roger? Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da ti kalukwan day ta kabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan?
Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngawan niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madi nga inaramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Nya, anya? Insukat na ka. Tsaka mo manang nga insukat na kun iti sa balay. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atong galagda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsongbatan. Ay, di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger. Nay, awan pa'y, mate. Nay, apay ang nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Taapay. Anya ti basol ta adem. Ay, ni, Hmm. nasaya at ta si Mang Putan. Apay nga ta nakabanikas ni manang ko at imakter di ta sangwanan ti kotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Eh? Apay, saan mo't anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada ang morena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Pa. Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gam ni Tina iti sa balya babae. Isong nga rot adyak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay ngin sukat mo iti sa balay. Diyak nga rot ay ayatin. Isumit lagaya madi mo ni paspasyal dito yung balay. Kat kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kwa na. Oh, kita mo. Nakapusan iti social media ti kasarda Roger kenje nang isukatan na ken ka babae. Impalagip mo manan. Ket nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tang inaramid na ken ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw nasa bali ti kasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, nabanuga ka nagtrabaho. Agasamot ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga ruta nagtugaw ka. Agina ka. Anya ka diti masidahan eh. Anya amasidas sa sawam. Kaya't mo asawan, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay ka mutten. Amumot asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto.
Anyang iti kanenta. Sikan kag luto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang tikan kaninda, Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumot gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw? Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dila ta kanumot agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no adda pay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure ti aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasawa ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka. Para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day to'y buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Jak ko makayat ti makidate. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken nga agpapintas ka Tapno masarakam, tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga agpay sumanang. Agam kastoy lata ti aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak naman ang. Anyat serbi na Puro mo gastos char aramidin na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka ngarot ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wen nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Ha? Anya ang negosyo? Day to'y restaurant mi manang. Restaurant yu daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag anak asawa kan. Wen amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, dep paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger. Ano kasta manang? Katnudwa lang aputahe ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kumaa talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang. Saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, makaungot ka man niyo. Anya man tayo yung luto mga inapoy! Nakusal lang aro din, naksat pa'y! Kunakmot ngamin kan ka, adyak amo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano usam dayta? Ay, no, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar ka niya? Dep-dep pa ti babaway ka! Nila ko matina-tina sa awag idin. Di mo pa'y amo ti agluto! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan ka ang mga asawa iti awan ti amuna? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kastalatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Iwaras mo ti makan, adi mo ket ipempen iti sirok ti kamam, tamangan numasayang. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag! Simang Padan! Addadan! Hey, sabatan tayo dan ah. Ay, suping anak ka! Ha? Imo na matan ni nanang asimabat kini manang suping. Unat mo nasakit ti saka na. Katuan mat. Ay, nagparta kasi mabat ni Nana. Sabatan mo ni Nanang, mami. Tani, nagpartak at timare si mabat. Irwar ko pa'y kumadag iti pasarabok. Bumabakan. Ay, naidugma mo ni Nanang. Kunak tumat kan ka. Ay, katulungan ato makder. Ay, anay ka. Anay ko, ay, anay, 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 anay Kat, ko. ayan tinastakit, Nanang. Ay, nagsakit namin anak ka. Ay, nananang. Kunam ngamin ang nasakit ti sakam. Ngam kasta unay titaray mo asim mabat kini manang. Inuray na kami latak ko man ay uneg, Nanang. Ay, anya ngay. Dinanayunan man ang tian-anayin nyo. Ay, ayan nga di pa sa rabam, supeng. Ay na, ado. Ayan na nga raud. Ay, anya ka ni nanangin ayan. Irwar nila kay ko amin a pasarabo, Nanang. Di pa sa rabaw. Ako kwaklaang, ah. Ay, Unay ka nanang. we, Nanang. Kaadwan a pasarabo mi para laengken ka. Daddy, dagiti pasarabo, irwar mon. Wen. May naktulungan ni Bayaw. Nasaya at mat, nakapagbakasyon kayo kinibayaw dito'y probinsya, manang. Inkarigatan mi tamailiw kami mutten kata kayo. Ado ti maburas a prutas itaasamer dito'y probinsya, manang. Nagbunga ka din di mangga amula day di tatang iday. Wena, aguma kang agburas. Nagado ti bunga na. Dagiti ngay bayabas nga ululyin tayo idi ubing tayo pay. Nabiyag da pay aya. Una, isumot ita ti ululyan dagiti anak me. Ay na, nagmayatan ti agbakasyon. Ala, agpipiknik tayon to iti karayan. Aywan, ado ti matiliw alamas di takarayan. Ni Jamestown ti makaamu iti dayta. Kat, ayan ngayon ni Nanang. Ay na, napanain lemengen adagiti inted mo apasarabukin kwa na. Ilamang na, kano tinapay dagi jay, mapirdin Ay na, kasta ni nanang. Ay, jakman amu. Ayun gayam, ayan ngay ni Bayaw. Ayabamon amanang, tamapan tayo agmerienda iti kusina. Nanang, Apay nga daka dito'y silid kao? nakaluka mo tiri daw yaw. Iso simbre ka ko na. Anya ti kalkalkalan nyo di takartaon. Ay, awan. Adaya mo. Haw, adasap sa pulaw. Awan. Umayak agpakada tagawid akon. Urayak dagiti apo ko medyo balay. Ay, iyawid ko man dagito inted ni Manang Suping apasarabaw. Anya dagita inted nakin ka? Kingkindi akong krispap. Anya akin di dagita. Kapang ubing. Anong mangtag ka man? Ikanak. Ni, kinunagado ti inted ni Manang Suping. Dawatan nyo pala dagita kindi may. Awan tinted na. Adaya mo. Ni, ala nyo natin may sasupo na kindi. Ijay kano karayan ti pagkikitaan tayo inton biga, tagpipinik tayaw. Nagkuna. Ay nasakit to'y sakak amag na mapandita karayan. Imbaga ni Manang Suping nga raw, mailib ka na ujay karayan.
Nagado tinatiliw ni James alamos dito'y karayan, Daddy. Oh, kita mo. Kun nga ron, naglaingin ni Bayaw ngagtiliw. Kit isumot gayam ti inaldaw nga aramiden da nga main. Oh, di mo aya makita. Nagngisi, gaputa inaldaw nga iso ti aramiden na dito'y karayan. Mayat sa nga dara kapag sangwan mi ka ni Bayaw Ay, ninanang! Sus! Malmalmas! Ay, sus! Sus! Kasano? Kasano anak ka panijit ang ngati karayan? Ang karayatan nun Ay, unay ka magtananang. Uray lanaksat da ito'y tuntun mo mi alamas. Gapoy tinervyos mi kan ka. Ay, kunam amarigatan ka amag na. Ngam apay anakapan ka di tateng nga ti karayan, nanang. Kunak ang mapanaklaan umisbaw. Ah! Anya, umisbo ka di tateng nga ti karayan, nanang. Ala, saan mo nga ungta ni nanang? Kasi mo. Ay, adang arun mo't kabkabaw kaun. Adaya mo't. Ingkan ituloy ti agluto. Tasyak ti makamo ka ni nanang. Sige. Naungot nga min day takapsat mo sufay. Tilamanan ipulpulong yung kinimanang. Ay, nasufing anak ka. Ay, nabasbasa ka nanang. Inarakop nak matlaptan. Di agpadatan to na nabasa. Mailiwakan ka anak ka. Ayan nga, kat ni nanangan, aya. Ay, sufay. Adda ka di kwartam dita. An-anom ti kwarta, aya. Kat kwartak mo't Awan intugot ko a kwarta dito'y karayan, nanang. Ikanak tungarod ijay balay Katun, Di mo ibagbaga kadagiti kakabsat mo nga ikanak iti kwarta Dawaten dan tumanan. Sapay didak mo't nga rod ikan iti kwarta. Surot-surotan ni nanang ni manang supeng. Wan nga rod. Uray madamada nga agtungtungtong kinilakay na. Mapankit din agtugaw di ta nagtengaan da. Ay, nakita mat. Katmuan. Permi nga rod tibain ko. Amukaw no apay nga aramidon ni nanang dayta. Anya nga'y kumatirason. Kaya na nga agawon ti atensyon ni manang supeng. Ay, wanan niya. Tas kalagdadamaw. Sigud mo't akasta ni nanang. Agasam nga'y dagiti intad ni manang apasarabo na. Binukbukudan na. An-anon na nga dagijay. Indulin na Ay, iso mo ilagay man nakitak ijay silid na nga kalkalkal iti karton. Ijay siguro atin ang idulinan na. Ay sus, maperdi dagijay. Sayang. Ay abang ko idan tamangan taon. Nakaluto tamot tayo. Nanang ko na. Agtal na ka man di tamang kalbi-kalbi kanyak. At dalay ibagak. Anyaya day ta. Numadamang agtungtungtung dama ng sufing kinilakay na. Saan kamot amapan iji nagtengaan da? Na, maan-ano ko kat anak ko ni sufing. Uray ikamot idaa iti privacy da nanang. Anya day ta nga ibagbagam. Ni, papanamanan. Ay, adalang ibagakin ni sufing. Nanang, madamadang agdidit kinilakay na. Bayam kadipay. Makauray siguro matday ta ibagam ken kuana. Ay, sumardeng ka man nga agsaw iti kasta. Nanang, nagtangkan kat ti ulo mon ayam. Gusto ti kinuna, mami. Nagmayat ngagpaiso ti agbakasyon dito'y probinsyayo. Idi pa'y nga ibagbagakan ka. Idi pa'y kumaan nakapagbakasyon ta. No nagwun ka adagos. Uwan ka. Ni nanang, mami. Natuang matlatan. Ay, sus. Apay ngay. Natalim mo daw sa mata. Di samot high blood na daytan. Intatulungan, Daddy! Kanayon ka di ang mataltalimo daw ni Nanang? Saan mat? Italaang mat. Ay, agtal na ka man. Kanayo na ka maululaw. Kat apay asaan nyo ngay bagbagangay kada kami. Ay, sumro ti high blood ka. Kat itareda kan ay hospital. Ay, ewan niya. Ay, day tati kasayatan nga aramidan tayo. Hospital? Ay saan? Diyak kayat ti mo hospital. Tapno maagasan kayo, Nanang. James, ayan di tricycle mo. Nakalaon. Ay saanan ko na. Mayatan tirik na. Saan akon ang maulaw. O
anya nanang, maululaw kayo pailaan. Medyo anak ko. Ay, di kwartak nga itad mo. Uwan gayam. Mabitlaang tain nakalaon ijawalet ko. Ay, nananang, di ka lang mabain. Agin uulaw kalagayam, tapno makadawat ka iti kwarta. Ay, agtal na ka man dita. Pumanaw ka man dita. Itay pa'y nga obserbaran ka. Oh, nanang. Oh, umanay ka din dahil isang ariba, oh. Sangariba. Ayan na nga di sangariba. Atoy, oh. Ay, ikita ka na sayaan. Ang mga nupi kay. Anya, kat ni nanangan aya. Saan kay nga ikan itipe kay akwarta? Nay, ay, puno sangariba. Kabarbaron sa pay anak ka. Kano ka widwidrok day tananang? Isumot lagayam ang medyo napudot pa ay. Ay na. Ay, adalat tamarik na kapanagulaw ko. Nanang. Maulaw ka no pay mo ni nanang. Ay no, di lang mabain. Ay, adda ka di mainayon mo dito, isufeng. Nayunak day ta sa ngaribaw, nanang? Nayunam mo na anak ko. O sige, nayunak iti lima kaso. Ay na. Agyaman aksuping anak ko. Isukat asikat ti paborito nga anak. Kasaan ka akas kadag iti kakabsat mo. Nga imbes nga ikandak iti kwarta. Isuda pa'y ati umutang kanya. Di da mangarudam mo tagbayad. Intulog ko di manok kasi daw nyo kadamanang supay kung bayaw. Ang daman-damagakan ka. Anya dita? Adda ka di inutang mo akwarta kininanang. Awa malagip ko. Di mawat ka din kan kwa na. Di mo lamang tad no dumawat ak. Ngamin, imbaga na kinimanang sufing. Nga utangan ta ka no. Anya? Istorya na dita? Katuan. Ay anya ka ni nanangan. Ay, agin uulaw nga rod. Tapno ikanday ti kwarta na. Ay na. Anaan mo na kumati kwarta ngay. Idulin namanan. Kas pa nang idulin na kadagiti pasarabo ni manang sufing kenkwana. Intun bigatan, nga agawid kami kanilakay ko. Wan nga rod manang. Nagbiit mo ti bakasyon nyo. Saan na bale, taagsubli kami tumanan intun sumaruno a summer. Ay, katuan Na- Ni nanang? Ay, una yun. Aday jay silid na. Ay, anyaman nga tan tinapasama ka ni nanangan aya. Anay ko aya, anay. Apay nanang, anya ti. Sus! Nagaduti ko ton dito'y silid ni nanang. Kinagatda ka dagiti nagdadakil ako to, nanang. Ay, saus, damagan nyo pa ilang. Kasano nga adda dagita ako ton dito'y silid, nanang. Surutan taman ti pagapgapuan da. Oh, ijisirok ti kama na. Oh. Ay na, agasan nyo kitden dagiti kagat ti kuton dito ibagbagay. Sapay adda allergic iti kagat ti kuton. Aguray ka nanang, tatuntunon mi tinagapuan dagiti ako ton. Dito'y mo't nagado akarkar ton dito'y sirok ti kama. Oh, kitaom, oh. Ha? Ay namanang, dagiti pasarabom ating tinapay at dadaamin dita, Ay, sayang. Napirdidan, Adda pa'y sa nga supot akin di. Kasano asaan ako tunan daytoy silid na. Ay, ni nanangan aya. Ay nanang, no inwaras mo kumadagita at tinapay kindi, dinabsog tayo, saan anaperdi ang kasta. Ay, nalipatak nga raw. Imbagak mo nga dakab-kabaw kaw. Ti ko namkit di, adem imot mo. Ayawan, adayamal. Ay, nananang, timakan, nasken akanen. Saan mo nga iduldulin dita sirok ti kama tadikat kutunen. Agasam mo iti kwartang iduldulin ni nanang iti pandagtipungan na. Dawat kinimanang suping. Siyak pa'y kit din ti mabain. Naimbag kat ata saan mo't anak ko ti kwarta na. Bagbagaan talataan ni nanang. Ay, kastala ti biyag Anyangay nga ron. Isumag nga ron ti ugali ni nanang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita.
anaadaw iti pagsasao ako nana. Iwaras mo timakan, adi mo ket ipempen iti sirok ti kamam, tamangan numasayang. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti asawa nga amuna ti agikonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Papa na, Marilor na. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente, Maray. Nagsapa ka mo, tama pa nagbayad. Siyempre, adagayang pagbayad ko. Sika, kaano ka mapanagbayad? Inton deadline ton Ay sus, at idugton ti pila. Ay kasano, nagadupay mat ngamin ti babayada. Apay, di mo ayan nga jay inwaragawag da itay nga agputid dan iti kuryente no saan ang makabayad. Ay, patyamat. Idi pa'y nga iwarwaragawag da dayta. Kun kunadalaang, patyaw! Good morning, Antay. Ay, kastamot kan ka, Lorna. Ay, upunag ka. Saanan, Antay? Iyawat ko laang daytoy bayad iti abang iti apartment. Ay na, thank you, balasang ko. Isukat ada kayo a pamilya ti paboritok. Ta saan kayo nga aglangan nga agbayad. Ken nasapa kayo nga agbayad iti abang yaw. Siyempre, Antay, adagayang pagbayad ko. Ay, mabit lang. Ikan ka iti linutok asalad. Ah? Mabit lang, tayo nakalaan ni Jeref. Urayan nak, Sige, Antay. Ay na. Nagragsakan na ito, abakit. Basta makabayad ka iti nasapa, at dapay itid na alibre a merienda. Na, unay kat da ito at taon ay taumang awag. Hello? Hello, bakay? Saan ka nga umawawag? Tamakipalpalingki Nagado ti awit ko. At nakabay lang dito palingke? Kahit anyangay. Nagadumit ti pagpagatang mo kami. Inatang mo lang dyan t-shirt ako na. Wen, ginatang kon. Dyan ngay kaya't ko asidahin. Wen, may 1 kilo a karnit baka ti ginatang ko. Kurang pa'y ayaday jekin ka. Pangrabyan tayo deta. Dyan ngay para inton bigat. Wen, ginatang ko jay 2 kilo a karnit ti manok. Sige tani, agawid ako. Nagdagsan da ito awit ko. Sige bakay. Love you. Mama. Chup chup. Love you, mama. Chup chup. Nagmayatin ti ag internet dito balay. Bakit? Tumakder ka man pa'y dita. Itay kapayla ang anak katugaw dita sa ngwanan ti computer. Agris-research sak nga ro. Dagiti ubing laang ti ag-research. Apay, anya ti i-research mo, kat saan kamot nga estudyante. Ay kat, kumpurmi ang ma-research O anya, nakaluto kan? Naka-pressure cooker pa'y laang di karni ti baka, tanagkulbot mo. Ay, wan gaya bakit? Nakabayad ka din iti abang dito yung apartment? Una, hindi pa'y napalabas alawas. Isumot laga man nakaisom kanyak di bakit nga aking kuko iti na ito yung apartment? Ay, di kay pa'y amaw ta bayad. Ay, sus. Isunsamot day tagong unga. Di kay makabayad. Kung ano kailangan ka. Kung ungtan naman ang dagitisan na nakabayad iti rentada. Ay, kasidamay. Awan siguro pa'y ti kwarta a pagbayad daan. Ay, piman a panagbiag. Apaw, original day ta t-shirt mo? Anya iti panagkunam pare.
Kat no nangina ti kasta brand. Original da ito, pare. Apay, ti ko nam, jak kabalan ti gumatang iti original. Nabaybayagan nga arapaapak ti gumatang iti kasta brand nga t-shirt. Diyak makagatang tanag ngina. Ni misis ko ti gimatang. Ni misis ko nga main. Termi nagkuripot. No igatangan nak iti t-shirt, yes agbebente. Ukay-ukay. Mabahinak pa'y amang isuot. Sa baling amin ni misis ko, pare. Basta day pagatang ko, uray nangina, gatangan na. Ay, imbag ka man. Nagswerte ka anaddaan iti kasta amisays. Sus, naunaanak iti parkingan na. Sa dino nga tanti pang iparkingak iti daytoy lugang ko. Ay sus, umasidig dito'y ayan ko ti bakit nga aking kukuha iti apartment. Ung tanak nga ta. Ay, anya nga ta nga iti rason ko. Ay, Peter! Good afternoon, antay. Anya nga ante, mami kunamlatan. Ha? Mami? Kasapulam ti pagparkingan. Uwen ko mami. Ay naunanak mo ten. Nagparkingan damot ten iti tricycle day tapag parparkingak. Saan ka amadanagan, tapapanawag ida? Ha? Papanawam ida? Kat iso damot ti mo na nagparking? Ay, awan karbang andang agparke-parking. Ta saan dang agbaybayan iti abang da. Kastaya. Nagposkolkit din tiro padagitang agparparking. Saan damot nga rod analaing agbayad. Sa dino iti pangiparkingan da iti paspasada da at tricycle da? Ay makamudan awan bibiyang ko kalakwada. Aguray ka lang dita Tamapan ko man kasarita ida. Ay, mabiit laang baraw. Ay sus, addaman maungtanin nakaruba. Lakay, apay nga yung imparking mo matenday talugan mo, di tapag ni parparkingan dagiti kaaruba iti tricycle da. Isumat timbagatilan, lady tayo. Hindi ba yam? Kagurgura na nga minda kita. Ta saan da nga agbaybayad iti abang da. Ita nga timbagana. Kaano nagsingpot kanyak day ta abakag. Inikanak manen iti bag nga impasarabo kano jay anak na naggapoy jay Canada. Ay kita umanlangan niya. Nagaduti itid na. Basta on time ka nga agbayad iti abang. Ay na, kayat na kasi ka. Pare, nasapa tayo ang nagsweldo ita. Ha? Adan sweldo? Katwan. Wanya, mapantaman mo't ag-happy-happy. Nabayagan na saan ta nag-happy-happy Ay, wanan niya. Intun bigat ti malam. Gusto, ta biyernes intun bigat. Mangili basak man nga rod iti sweldo. Ay, katuna. Sagpaminsan lang, mat. Uy, pagkitaan tanto ngay. Mapantanto mo't ag-bidyoke. Ibusan tanto, timay sa akis aber. Hello, Lakay. Hello, bakit? Agawid ka ka din. Madamdama pa'y. Apay ay Dagasan na kumata, daak dito ilay. Kanya tiraramidom kita. Napan ko inruar di sweldom. Inruar mo man amin na yun. Wala, tanagaduma nga minti babayadan. Ken kasapulan nga grocery akmanan. Nagbeat mo na maibus ti kwartakan ka. Ne, agungot ka. Kasano, saan pa yung maurasan na ita sweldo ng inruar mo kat naibus sa dagos? Ay nalakay, nagado ti paggastusan. Nagastos ka kit di ati ko nam. Di mo ammo ti budget. Ay, kumpormi ti gatgatangam, oray saan mo't nga importante. Ay na, nagado ka nga mumon. Umay kakidin, ta umay na dagasan. Ay na, saan ka man nga agmisumisuot? Tawanin dyan sweldo. Intad kumatkan ka di resibo iti panag-withdraw. Intad mo pa'y lang. Sang agasot lang tinabati. Imbag atad dapay imbatik asa nga gasot saan a negative. Ayong gayam, idagas mo dita pagbayadan iti internet tagbayadak. Ay, anya pa'y nga tati mabati di ta sweldo. Orayan na ko na, tagbayadak pa'y iti cable iti TV. Ay, awanan di plano mi kinikumparik ang mapanag happy-happy.
O, lakay. Anya ti makunam iti da ito'y indasar ko apang rabihan tayo. Nagadumat na putahe dagitoy. Agasamay. Adda lang arod at karne. Adda pa'y natang. Kat, kasta nga rod ti kunada a balanced diet. Ay, Lorna. Kista man ti kinagastaduram. Seryoso ka? Apay, ipagarop mo nga gang angawak. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Iso asurwam mamat ti agimpad. Ay no, no amom la kuma nagrigat ti agbudget anya. Kakaasi ak amang bun-bun nat day ta inyintrigam kanyak asweldom. Amok ti agbudget. Iso nga uray kaskasano, makasidatayo iti naimas. Ay basta, agimpad ka. Masapul mo't nga adda ibatim iti ATM apang allowance ko. Nawatam. Kud, adamot lat tamat da pang allowance mo. Ay nalakay, laglagi pam da ito nga ibagak Ti asawa nga amuna ti agikonomya. Saan to amabisinan ti pamilyana? Nagrigat ti agtrabaho bakit? Kunam day ta at agaw awat kalaeng. Ay na, nagadu ka ngayon bagamon aya. Siya kung ti mangigam iti ATM ko. Sige, sika ti masurot. Makaamu ka nga ro. Marilor na. Saan ka nga gudong ita? Ay saan mare, dituyak lang balay. Uy, agkuyog ta kumamapan agbayad iti kuryente. Tapno da kay si istorya kay ati dug apila. Jak pa'y laagbayad iti kuryente ita. Kat no sigod nga on time kang agbaybayad. Anya tinapasamak. Awan pagbayad ko. Uy, kasta latipyag at talaga, mare. Numaminsan, adda pagbayad. Numaminsan, awan. Adda ngamin kinilakay ko ti ATM na. Iso kanun ti mangigem. Di na kayat agastusag ti sweldo na. Si kanti nangigam iti ATM mo, pare. Intad mat kanyak ni bakit ko, ididinawat ko. Mayat nga ron no kasta, pare. Iso ang matuloy tan ang papan ag-happy-happy. Uy, dahil tati mayat. Alamod gaya man. Apay adi na krining ni bakit. Lorna, itimplanak man iti kapek. Lorna! Apay nga awan sumungbat. Ha? Lorna? Nakailad ka dita sopa? Ay, kaririing ko. Agpada tamot ang nakaturog. Nakaturog ka? Anyat orasan? Apay ngay. Nagsardeng mat dita wall clock. Awan bateryana, iso asim mardeng. Nakalutungan iti pangaldawan. Awan bagas. Kat, anya nga ro teraramidam dita? Maturog ka, tapno tipid. Awan gastos. Anya? Ano sa nyo ti agsida iti kape? Kapilaeng, tanaibos ti asukar. Amo mayang agsidak iti kape? Ay kat padasam ita. Di mo magayam kayat agastusan ta swildong. Inaman langin gumatang iti asukar dita kantina. Apay asaan mo tin aromromwar ni Marilor na, di tabalayaw. Saan aya? Saan nga rodan? Agsakit aya? Saan mo? Apay ngay nga rod asaan aromromwar. Iti, pasaray labsan nak no kasta ama panagbayad iti kuryente. Sige, panawan ka pa eh. Napankansamad gimatang dita kantina. Anya ngay dita ginatang mo. Anya, kit din da ito at tao tatila madlaw naman. Asukar sama dita ginatang mo. Apay nga 1/4 laang mat dayta. Chismusa talaga dagito akaruba. Apay ngay. Kusilapan nakmatan ti bakit nga aking kukwa iti apartment. Dagiti saan nga agbaybayad iti abang dadita. Hay, agbayad kayon! Duwan na bulan na di kayo nakabayad. Mami, Na, asino ti saan pa yan nakabayad? ay, di nakaw-awagan iti mamay. Ha? Damagan pa lang. Kat duwan na bulan asaan kayo ang nagbayad. Duwan na bulan na ya. Damagan pa lang. Ilamlam mga nyon ti babayadan nyo kanya. Ay, pumanaw kayo. Ha? No saan kayo ang makabayad?
kan. Luna, Maturog ka nga mo. Apay ayan. bumangon ka man dita. Itay ka pa'y anak kaida. Masikurahan ako na mangkit-kitakan ka. Kaya't mo gayam nga awan gastos. Di agid idda aklaan nga agmalmalam. Awan pa'y naluto amakan. Awan ti mailuto. Tasikan ti mangigigam day ta ATM mo. Kukamlatan day ta sweldom. Apay adi kagsilaw, nagsipngat. Di mo ayan nasabat dagiti imay nagputod iti kuryente. Anya, pinutdan da tayo ti kuryente. Kat, ayan na kumang iti pagbayad ko. Ay. O sige. Isublik nga rod kan ka ti ATM ko. Makaamukan ka dagiti paggastusan ah. Ngam na eh. Di mo liplipatan ti agbayad iti abang iti apartment. Tani, agong ungutan jay bakit. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Ti asawa nga amuna ti agikonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas Talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo pagarien ti kinaimot ken kinaungit mo. Tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibiyag. Nay, Pedraw, saan pa'y matanalpas ti panagmula dito'y bangkag? Agrub-rubwat kan nga agawid. Kuangkal, adda ngamin papanak. Na baybayadan ka iti hustaw. Isong agtrabaho ka mata iti hustaw. Kuangkal, ikarok to itong bigat. Ay, awan ti kasta atong tungan ta. Isong agtrabaho ka. Kuangkal, mapanak ko maagaram. Agaram ka nga'y malaldawan. Angkel, nasken nga agawid akon. Tamapanak agdigos kan agpapurma. Saan arason dayta? Agmula ka, agingga iti oras ti panagawid. Ala, agmula ka! Marurudak ka ni angkel ko abaak. Saan nakapinalubusan nga agawid amasapa? Imbagam ko mangururayan ka. Addan ang agungat. Addan samot puliyo abaak paray. Ay, awan. Ni angkel ko lang tibaak. Ay, di may palubos ngagbalin ka abaak paray. Ay, jakmat kayat Kita man ni angkel ko. Nakaungungat. Kan nakaimimot. Baak ngamin. Partakam nga ron timag na, tani. Agawid ka pa'y amapan, agpurma ako na. Ay, katuna. Alangan mo't asa anak ngagporma. Di basta din ako ni Hasmain. Apay, sa dino ayat ipapanam si Kapidraw. Inti igos mun samot jay pabanglaw. Mapanak nga rod agaram. Na, asino nga iti mapan mo arman? Di mo matlam amaw. Ay, amamok amin at tao dito lugar tayaw. Amok to pa'y numano ti agkasar, matmatay, kano asino ti masikag. Sikapay mat ngamin ti saan amakaamo kadagita. Kat no inaldaw ka arumrumwar. Na, Awan langan mo no adda minatay kan kasaran. kahit anya nga iti aramidak dito'y balay nga inaldaw. Ay, nabayagak mo't to nabalaw. Anya nga ta, no si kanti mapan makitang dan ije bangkag ni angkal. Nauma akong ngagtrabaho kan kwa na, nanang. Nakaungungat. Ay, kasanumot nga iti asosasyon mi a senior citizen. Sapay ka na yun ti practice mi iti sala. Ay, sana mabalay na saan ko amitingan dagiti membrok. Bagbaga aman nga ron ni Uncle Jose, nanang. Pasensya, amon. Takas diya talaga ti baak. Naungat lang nga rodan. Nagimot pa'y.
Ay talaga asaan na nga mo ti agayat kan mga asay. Baak nga rod. Ang saan mo't nga amin na baak kat kasjay. Oh, anya ti magunaan pare. Mayat matlaan ka diti pormak. Ay na, nagwapo kan paray. Sungbatan nakngatan adagos ni Hasmin. Ay kat agharem ka pa'y mata paray. Inta nga rodon paandar mo day tamutur mo. Tanay, rabiin. Agri ka. Ah. Ayan na nga di sagot mo kan ni Hasmin. Anya asagot? Regalo Uso pa'y ayat kasta. Ay katuan mo ta. Umuna arabi mapangkagarem. Alang amay, ngawan ti regalom king kuana. Sabong lang ko paray. Ay, awan mo't kwartak paray. Kurang da ito'y sweldo nga inter ni uncle ko. Sikat imang gasolina da ito yung motor ko Ay, kita man day ta gastos ko. Bayamon day ta regalo. Intagid din. Si kaman pa lang ti napuuta ka mapanagarem nga awan regalo na. Wala ka ron. Si kalatan ti makamam. Sino ti kasapulam, Ni Hasmin ko ma. Taapay, anya ti masapul mo iti kabsat ko. Anya kumangay ti rantaan ti baro iti balasang. Siyempre, umayak agarma. Sakbay aparwarik ni Hasming, di ta silad na. Ayan na nga, di regalaw. Anya? Cash or in kind. Nay, pangalaak ngay ko iti kasta. Ay katagawid ka nga rudan apidraw, tapno makaumay dagiti daddo mga agar-aram nga daawit da nga cash or in kind. Oh. Anya amot tan. Kaslasaan tayo nga agam mo. Katuan mat, amok ang nagkakaubingan tayo. Ang balasangan ni Yasming. Iso nga ron nga umayak agaram. Agawid kan si kapidraw, tanay. Adan di agar-aram kin ni Yasming nga dawils na. Ha? Ay, anya amot tan. Oy, agawid kan, no di mo kaya't akad-akad lang kanay. Nagkatitindog dagiti kukok. Oo, makita. Oh, anya ngay paray. Mayatay. Positive. Negative pare. Kasano ang negative? Kasano? Naglastog mo't nga maintay agar-aram kan kwa nang adda kotsena. Ay, huwag nga ron paray. Dandanina, dinalapos ti motor ko ang nakaparking ni Daigay. Bak nang siguro dayjay. Agar-aram kano kan ni Hasmin. Nagrana kayo umit iti dayta nga agar-aram ngayong ko na. Marurudak iti kabsat na. Di nakid din impasango kanyak ni Hasmin. Kay, polos, asaan kayo ang nagkita? Birbirukan na ti irigalo kan kwa na. Kung naktumagaming king ka, di naktumagaming papat yan paray. Kasapulan pa'y gayam ti regalo. Ay, kituwin kita man day ta karibal mo. Di kutsay. Agtrabaho kayo ada saya at bata. Awan ti agtugtugaw. Nagsakit matag. Nay, Pedro, apay. Agsangsangit kan samat. Saan, angkal? Nabustod ka ba? Naa, puno ka di tinangag ko. Nabastad ka. Saan? Nakabastad, Saan ka nabastad, angkal? Malala. Tumakder kayaw, ta oras ti merienda. Aglinaw, kanaginana kayaw. Agsarita taman, sika, Pedro. First time ko masaktan itinagan ni Hayat, angkal. First time? Di naklatultula din. Awan, ti first time kanyak. Kat saan mon samat napadasan tinagayat iti balasang, angkal? Na, apay, an-anwak nga iti balasang. Ay, isukat nga awan love life mo. Nagdakkel ti urnong ko iti bangkaw. No kayat ko agumatang iti baro alugan kaw. Kabalak agumatang, tada kwartak. Adugayam ti kwarta, manggal. Ay, katwan na. Isuasi ka. Tuladan nak. Lipat mo ti mga asawa. Taag negosyo ka matay nakas kanyak. Tuladan ka nga agbaak, angkal. Kahit man ano kuma. Kastala ti biyag. Saan ka matamatay? No saan ka ang mga asawa? Diyak kayat ti agbalin abaak, angkal. Diyak kayat. Kahit anya nga ron ti maaramidam. No saan nakaakaya ti babaeng ar-armam? Ada na panunod ko, angkal.
Katsapay ko ma. Tawen kunam. Naa. Apay kumangay nga agwenak adagaos. Ibagampay mata. Noan niya day taan na panunot mao. Nay, Uncle. Apay ngay. Saan maten nga agandar day tulugan mo? Daan nga minain. Manumaten atawan apang ibibiyahik itinateng agpamanila kan agpabagyaw. Makadanon tanga tayo jay balay dahas main, Uncle. Ne, apay kid din asaan ngay? Iduron mo pa'y laang tilugan. Gumatang kang aminan iti baro alugan mo, Uncle. Kuna mo ta ka ba alam agumatang? Wait, gumatang ak iti brand new. Agiduron ka pa'y laang ita. Tapno maitulod ka amapan agarem. Si kanto magamay. Apay abinasted mo, jay agar-aram kan kang adda wheels na. Kasano ang jackbuster doon? Nagpigsamot nga minti ang lit na. Maulawak ma. Uray taadda wheels na. Jak kaya tisan nga digdigos ang lalaki. Ni, adda nagsardeng alugan di tarubayan. Sino ngay? Sige, mapan ka pa'y laang ijay silid mo, tayaban kantaw. Amwak pa'y no asino da ita. Syakman mo ti sumango kadagiti umay agaram kanya? Siya koon, tadi mo amo ti agpili iti rich. Si kamanan? Ag nervyosak mo tan, Uncle. Anya? Si kaman lang ti makisarita, Uncle. Ay, nagloko kan. Nagpaitulod ka lang kanyak. Kuang amen. Saan ka di asika ni Tata Jose? Uwin. Kaanakak ni Pedraw. Si ka jay rich dito'y lugar tayo. Nay, apay nga amaw? Hasmin! Oh my God! Addan sutur mau! Ay, aguray. Aglilin na wag tayaw. Saan asya Sige na, Hasmin. Ah. Agtugaw kan di taabay ni Tata Jose. Sige, Uncle. Urayan kan ijilugan mo. One, ijay kan ruar, tapno makapagsarita da Hasmin kan Tata Jose. Ay na! Sige, Uncle. Nay, Pedraw, aguray ah! Ay. Hello, Jose? Ha? Ay, unay na nagpintas ka nagbanglaw. Nay, nag-cute ka matgayam. Numatmatan ka iti asidog. Ha? Siya? Kiyot? Ay, Apay abaro ka pay. ay, kuha nga main. Urayan na nga min jay right love na. Siya ka di daytan. Jose? Ay, makapasagargayam ti mamingmingan iti balasang. Ay, Saan mo kanipay anapadasan, tinagara? ay, kinapudno na. First time kaw. Ay, katado nga ro dati pagtungtungan ta. Jose! Sikan samot ti kursunada ni Hasmin, Uncle. Ay, mas daawak nga raw. Sige da kayo latan. Ay, saan na mabalin Kasanon ngay day tariknam. Pampanunutan ka ngamin, Uncle. Lakay kan. Bakak nga rudan apirmay. Kaya't ko makaasawa ka, Uncle. Nagubing samat unay ni Hasmin para kanyak. Mabalain. Makita ka, agbagay kayaw. Talaga ka ding agbagay ka, bay? Unang Uncle, talagang agbagay kayo ka ni Hasmin. Katima kunak, ituloy mong arman. Oh, anyang iti makunam. Naulaw ka kadi idi kasangsangom kan kasarsaritam ni Tataw si Abaa. Saan mo? Awan mo't madi nga angot na. Nalawat ti dagana day jay. Kan pudno mo't cute. Katwan. Anyangay, isunti kayat mo? Saan pa mo ta nag-propose? Urayag pa mo't ang nag-propose kanya. Intulod mo ni Pedro dito balay. Kitwain, napanan ijay silid na. Ay, imbag man.
Apay, puno akinadwam anapan nagaram. Wayne, punaw. Kunana matasikan sa kanuti kayat jabalasang. Mga sawa akpay ay Ay katwan An-anuam nga dyan naglawa adagam. Dakalabalay mo, ado akwartam, ken kastamatan tilugan mo, nuag may saka mo. Un nga raw de. Ay, mga sawa kakit din ka bagay. Tapno malanitan man matisub-sub tayo. Na day tala ang tirasaw. No apay akayat mo ang mga sawa ak. Ay, kauwan Ay, kadlaglagi pom dati apagsasaw Ay, di mo pagariyan ti kinaimot. Kan kinaungat mo, tapno naragsak ti biyag mo. Ay, kasta ak aya. Ay, katuwan ka bagays. Ay, ado dagiti agrik-reklamo. Gapo iti kinaungat mo kan kinaimot mo. Ay, jak amu Iso atap nagbaliw ka. Ay, mga sawa ka man. Tapno mariknam ti agayat. Kan agbaliw tumat siguro ti ugalay. Pare, kaano kan tumanin nakadway na mapanagaram ka ni Hasmain? Insardang kunti agaram kan kuana, pare. Simuko kan? Nagbit kamot na sumukso ko, pare. Sa anak asimuko, pare. Impabusoy kon iti sa balay. Anya? Apay ngay? Mariknak nga may na. Anasay-sayaat no mga sawan ni Uncle Ko. Jay baak ang naungat nga angkal mo, tinang ipabusoyan, pare. Un pare, katsapay ko ma, taisunan ti agkagasat. Ay, sayang mo ni Hasmain, pare. Da kayo ko matagasawa kay. Pampanunutot nga may na. Ano mga sawan ni Uncle ko ahusay? Sumengpet siguro. Kat barang ibingayan nak, iti kinabak ng nak. Kakadwa, agtrabaho tayo anasayaat. Agungot man ni Uncle Kaun at makita ng agtugtugaw. Ay, aginanakayaw. Oras ang timirienda. Ay, unang Uncle. Bagbagak dagiti kakadwa ka. Tapno saan da nga agtugtugaw no awan ka. Ay, bayam ka nila ang ida. Nay, bayam la ang ida, Uncle. Ay, gayam. Imbitaran kayo amin iti kasarmikan ni Hasmain. Agkasar kayon? Nagbiit mo tan, Uncle. Ay na. Kastala tibiyag kaanakan. Mga sawa ako na talaga. Isu maawis kayo amin. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Di mo pagaryen, ti kinaimot, ken kinaunget mo. Tapno naragsak, ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Siyak da ito'y Apo Manulaw. Sikamot gayam, Kapitan Enteng. Sumrer ka. Agyaman nak Apo Manulo. Ang tagayam tarakan mo alyon Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan. Nasuruan da itatarakan ko. Kasta? Leon. Agtal na ka dita. Di mo dardaro pa ni Kapitan Enteng. Nagulimag nga agpaiso ti aso. Ay, estelyon mo, Apo Manolo. Kung nagtumot kan ka, nasuruan, dahil taatarakan ko. Grabe mo tanday dyan nga Apo Manolo. Day,
Paimot nga Apo Manulaw, ti awag mo king kwana pare. Iso ti kayat na. Di na kayat no awagak iti Don Manolo. Aya, nagkunaan mo ngay. Grabe pare. Wen ata ti aso na iti balayda. Leon mat gayam. Ha? Ay, Ay, sa ko mawatan na pare. dakkel alyon ti agbabantay iti balayda kunak. Anya. Ang bili ba ka ni Apo Manulaw? Ta sinuruan na gayam ti Leon na. As, Wen! Tumpalan na ti baga ni Apo Manolo. Iso na jay. Dinak inan ano ti Leon adakal. kastaya. Napan ka manen iti balay ti pagayam mo, abak nang? Ay, husto ka ba nang? Ay, anya aya ti mapan mo kitkitaan, ijay. Ay, magustuak nga ro ti tarakan na alyon. Anya? Kita man. Daytoy Ada picture mi iti Leon. Na, Oh. wen ngagpayso. Ay, dakkel alyon ti kaduam iti ladawan. Nagamon tupay. Kay kayat mo matay? Nakaayayat nga ron. Ay, ada ko malyon ko. Agkarasubli mo't ni Uncle mo ngayon teng di tayan da Apo Manulaw. Magustuhan na ngamin nga kay ayam ti Leon ijay. Anya, Un kagawad. nangalaan mo't ngay ni Apo Manolo iti Leon. Ay kat ginatang da siguro, idi basit pa'y Sada pinadakkail. Kasta siguro Pinapudno na. Kaya't mo't niyang kalinting tagtarakan ni Tilyawn. Saan ka di adelikado ti Leon? Oy, delikado Iso ang masapul ang masuruan. Dakkel nga rod apagkwartaan dayta, ano bilang? Kasano ko mahamo pagkwartaan dati dakkel alyon, Mike? Talaga nga awan ammom ba daong? Ay, nagsao ka pa ilang, Mike. Iti madikanyak. No irwarda manulo ti dakkel alyonda. Sigurado, adda manen ag selfie iti sangot ti Leon. Kalpasan na, agbayad daken Apo Manulaw. Wine, nawata ka, tiket mo sa wine. Adda manen abumak nang ni Apo Manolo no kasta. Kapanan niya wang kay. Inak man dita balay ti gayam ko abak na. Ay, mabalin ka diti sumurot ka da kaya wang kay. Una! Kaya't kumit ang makita jay dakil alyon ni Apo Manulaw. Ay, uray siya nga ron. Ay, mailiwak ang makakita iti Leon dakal. Kaya't ko ti agsilpi akadwak ti dakil alyaw ng kail. Ay, mabalin. Apay kidin asan. Kano nagamo day jay alyaw. Ay, mapantangaro din ang kail. Sige, Kapitan Ninteng. Kuarog, ag-selfie kayo latta no kayat yo. Ay, agyaman kami Apo Manulaw. Mabalinyo apagpunganan ti Leon, kabayatan ti panag-selfie yo. Ha? Talaga? Wen, Kuarog. Naamo dayta akasla aso. Ay, mayat ano kasta Apo Manulaw. Ay, ipadas ko man. Sige. Mabit lang takasaritak ti Leon. Iti kasta, saan na kayo nga an-anwan kini Kuarog? Wow! Sige, Apo Manulaw. Na, kita daytoy marikwana. Ti anya, marituyag. Adda post ni Kapitan iti Facebook na. Nakapungan iti Leon. Ay, kita hakman. Mm. Ni, aywan. Ay, manumatan ti kasta, maray. Wan nga raw maray. Saan nga ta nga edited dayta? Panagkunakit saan. Talaga apudpud no daytaw. Nagturad matan ni Kapitan. Ha? Uray ni Kwaraw? Adamit pus na akasta marikwanang. Anya. Day takit din agsil-silpi akadwayo ti Leon ti amuyo, inteng. Katuwaan lang nga ron. Kasanon, nudangran na kayo ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, adayo ang mapasamak. Nasurwan nga ron day jay alyon. Ay, awan lat diyo ar-aramidan.
Kaya't ko lang met nga nakabarbaraw nga ipos ko iti Facebook. Amin lakit din ang makita yaw, picturean yaw, sakay to i-post iti Facebook. Ano pa? Kakaiso na, naabutan tayo ti kastoy high-tech. Tiwyo pa yan, tikas laag tutubo iti kastang aramiden yaw. Ay, ke sumunod sa uso sus, nagmayat tupay. Adda kamot manen, Kapitan Enteng. Mabalin pagngangaam tilyon mo, Apo Manulaw. Anya? Sa ko ipastrak ti ulok basit, tapno picturean nak ni Kwarong. Nagkurni kamaten, Kapitan Enteng. Mabalin ko ta aramidag man a profile ka. Sige, Kapitan Enteng. No iso ti kayat mo. Ay, agyaman na ka. Mabidla nga, kasaritak ti leon ko, kat pagngangaag. Sige man, pagngangaan niyo, tilyon niyo. Leon, agnganga ka. Nganga. Antaytan, nakangangan ti leon ko, Kapitan Enteng. Kurang, umay katapicturan na. Nagbilak iti taluang kail. May isa, dua, talaw. Ay, insak multilyon ti ulo ni Uncle Intay. Ay, Apo Manulaw, tulong! Apay ko, Aro. Ay, kita niyo, awanan ti ulo ni Uncle. Insak multilyon. At data, na-injeksyonan na niti pampaturog ti leon, Kwarog. Ay, agyaman na ka Apo Manulaw. Umanganges pa ilang ni Kapitan Enteng. Ipantay ti ospital. Ay, sige Apo Manulaw. Diyan kaya tamatay ni Uncle Kao. Sige, ilugan ta ni tilugan ko. Tay pantay di ospital ni uncle mo. Naimbag ta nakapuot kan, Inteng. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Anyat napasamak. Insak mul kano jay dakkel alyon ti ulom. Aging ga anapukaw mo ti puot mo. Ay, kinagat gaya mantilyon ti ulo ni Parinteng. Kasta kanong araw. Ay, basol na mo ilang Di pa ilang amin napnek idi pinunganan na tilyawn. Uwin nga raw. Gapo siguro at naanos jelyawn kat imabuso damot taon. Nasayat mo tapno dagunggunan ni Parinteng. Anya? Lakayaanan da ita ag silpi-silpi tamuna na aramiday. Dayta katirigat na numaminsan tinaadik iti selfie-selfie tapakaisag makan magaya. Pudno da ita. Adamok dita na nagiti deras. Gapulang iti panagsilsilpi na. Kumusta ni Kapitan Enteng? Mayaten, nakapuoten. Nasaya at no kasta. Ay na, pasensya ka ni tinapasama ka? Di kay agdanag, Apo Manulo. Ay, adamot basol ni Inteng. Taiso tinagdisnudo anapan iti balayo. Gapo iti leon. Lupay kasta, tumulong nga kiti amin na magastos diti ospital. Ay, agyamanak no kasta, Apo Manulo. Awanan yaman na, Kapitana. Nakarwar ka din ni Kapitan iti ospital, Kwarog. Wain kagawad. At daitan iti balay da agpapaimbag. Nagasat ni Uncle mo taam mo ni Apo Manulo ti inararamid na. Ay, rumbang lang Tatarakan namat jelyawn. Tano saan ay na? Amangan no naawanan gasat ni Uncle Mau. Ay, unaraw kagawad. Dandanin ni Uncle Kao. Iso nga inton maminsan, agan-anad kayaw. Uray na anos, kan nasurwan jelyon, ay, ayop tulak taday jay. No abuswan yaw, ay, delikadaw.
Ingkawar yung matanday tatarakan yung alyawn, Apo Manulaw. Wen, napanunot ko nga isurrender ko langan kadag iti mangimatmaton iti animal welfare kwarog. Kasta ka, day? Idi pa'y kumanga inaramid ko dayta. Tada mangibagbaga kanyak ang jaking kaskaso. Ay, nasaya at matlang no isurrender yaw, Apo Manulaw. Wen, kwarog. Nadidigra ak itinapasama kini angkel mo. Ay, permitidahan ko iday. Kunak numatayin ni Uncle Inteng. Manipo dita. Jakon kaya tiagtaraken itilyon. Aso ken pusa laengen titarakne. Lugan kaday dagiti mangimatmaton iti animal welfare dayjay. Wen maray, napandain nala ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay nasayahat mo no insurrender na. Nakabubuteng mga minday di alyon ataraken da. Ay awanan at itarakandal yon. No sana kasjay tinapasama, mabalin adi da surrender. Nasaysaya at matlaang no aso ti taraknanda nga agbantay iti balayda. Saan alyon? Isu nga awan apulos ti bisita mapmapan ijay balayda. Gaputa mabuteng da. Dalaeng kapitan ken kwarog tinapan. Awanen titaraken ko alyon. Insurrender kon Kapitan Enteng. Pasensya ka kuman itinapasamak. Adayo ko mga insurrender mo. Titaraken mo no saan agapo kanyak, Apo Manulaw. Di kagdanag Kapitan Enteng. Idi ko mapay arumbeng nga insurrender ko. Angam naitantan laeng. Apo Manulaw. Agpaimbag ka taipatpatag ka apagayam ko. Agyaman ak Apo Manulaw. Intun umimbag ka. Welcome kayo latta ije balay ko. Thank you, Apo Manulaw. Enteng! Bumangon ka dita nagidaam. Tagdalos ka! Makapakintot Ha? ka. Nakarugrugitan ti datar. Na. Ngam awan pa'y kunam nga agdalos ka mait. Ha? Ay anyamot din. Idi agsaksakitak. Naanos ka nalamuyot ti panagsasaom. Itakas kalatigri anaungan. Naimbagan dagiti sugat iti ulom. Mabalin mon ti agtrabaho. Saan aday talatan silpon mo ti in-intunaram? Nasakit ti ulo Ha? ka kinagatilyon. No. Isuan na alumanay kumalata ti panagsaom. Kasano ajak makaunget? Kat day tamot ten cellphone mo ti sang kaigam mo nga agid iddalatan. Agsilsilpi ak nga ron. Di ka pala nadidigra itinapasamak ka, Inteng? Na. Ay, agbaliw kan! Saan aday tamapan agsilpi-silpi ti aramidam? Wen, idulin ko ti silpon ko. Tagdalos ka naglampaswak. Kunak no makalusutak sa gayam. Ay na, Kapitan Enteng. Delikado nga minter aramiden yung apa nag-selfie iti alanganin a sitwasyon. Nagasat ka, tas ibibiyag ka pa'y. Inton maminsan, agan-anad ka tapno iwas disgrasya. Ako na da. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mayat tiyaw awis da Philip ken Norman anaam-amuta dito'y ilay maray. Wen nga rod, maray. Sakit nagtataol da pay, ken babaro da pay. Wen nga rod. Ay na. Kaslaim mo bing tiriknak. Gaputa isuuna ti kakuy-kuyog ta. Ay, wen nga raw, sakit nagsuit da. Nagtataer da. Wen nga raw, nagtataer da. Ala, agawid tan, maray. Kat makisinarak tamanin kadakwada. Inton addanton kwarta ta. Ay, wen maray, ay na. Nukas kasano, adunton ti kwartata. Wen maray. Kat magatang kunto amin akayat ko. Anya nga'y tigatangam to maray. Agatangak a iti pagpapintas kan pagpaubeng. Ay, uray siya, gumatangak iti pagpapudaw. Ay! Sana dakas, maray. Ala, maray, pumanaw tan dito'y parkay. Agawid tan. Minta pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta. Nay, da kayo mati masabat ka o antibanang. Nanatuyang, papananyaw. Ay kat, aglakwat siya Wan kwaraw, nagmayat nagpaspasyar. Putawan dag iti asawa yaw. Pumanasyar kayo matay. Nagmayat to pa'y. Ay, nuada ni Uncle Mo. Ay, paritan naktaw, iti kayat ko apapanan. Uray ni Badungkaw, di nakpalubusan iti kayat ko apapanan. Sa dino nga ro ti papananyaw. Di ta kabangi bang abarangay. Ada friends mi ijay akasin nabat may. Ala, inkamin kwaraw, di kan manaktak. Chief Kwarog, adda nang ngagkwachismis may papan ka ni Antem. Uray siyak, Chief. At damot nang nagkwachismis, may papan kadakwada kan nanatuyang. Ha? Anya ay day ta chismes. Kat no adda ka no ka-holding hands da. Ha? Babaruda ka no pa'y. Babaraw. Ka-holding hands da antibanang kananatuyang. Kasta tinangagmi apag sasaritaan da diti barangay tayo, Chief. Puno nga ta, Chief. Bakit damit tayo? Amudan ti madikan mayat. Bayaan nyo lat ta idaan. Unak no awan ka dito'y balay, awan tay. Apay ka di nga adda ka, Kwarog. Sip-sipu tam ka de, ti panagawid ka. Saan mo't kit di aantay? Naira na lang mabasak. Kit nakita ka nakasilaw dito'y balkonyaw. Narabiyan ka naggapo iti balay darigaor. Ay, nabanugak. Ay, ingkaman kit di agluto. Tauray dito'y kan balay amang rabi Sige aantay. Adama sida ijay ref. Makaamukan no anya ti ilutom. Ayaban naktulatan inton makaluto ka. Unantay. Ay, wingayam. Talo tayo amangan. Iso anayunam ti ilutom. Ha? Sino ti may katlaw antay? Ni Marituyang. Napanla nagpulas. Kat umay to dito'y balay inton madamdama. Sige aantay. Sige, mangantayaw. Ay, nagmayat mo ti kastuyabiyag. At dapay tagaluto tamaray. Ay, katuwen Mare. Ay, imbag tayo may ni Kwarog. Taiso tinagluto. Ala, mangantayaw. Ay, sus, nagimasan ti sidaan. Adobo at chicken. Wen Mare. Ay na, naglaing ni Kwarog nga agluto. Kunamsa. Ay, gayam. Sa dino nga itinaturturong yu ite aldaw. Nagpaspasyaran niyaw. Di mo damagan, Kwarog. Alakit din, mangantayo lata. Antay, ayan nan nga itay naglakwam iti baboy mo. In bangkaw.
Nagadukit din adamdamagam. Ayah, kwarog. Ayawanan bibiyang mo iti dayta kwaraw. Malakit dayn, mangantayaw. Di mong dadaulan ti ganas mi amangan. Nagimas. Kwarog, sa dino ti kanayon apapapan ang damari ba ng kan marituyang? Apay, di mo amaw na. Kat kukumarim ida. Saan da nga ruden nga umumay dito tersinak, iso amas daawak. Agpaspasyar da ka nung amain. Ay kat dumagas dalat ta kumaa dito tersinak. Sanda masangaw. Gaputan na patag kadakwada ti oras da. Kas ita, rimwarda manay. Apay nga ta adidak isurot iti pagnada. Padahas mga ibaga kadakwada, nana, iti kasta, maduktalam no sa dino ti papapananda. Jepot, dananabanang ka nanatuyang. Kita mo. Adda ka kuyog da lalaki. Adda yung aubing dagijay ngam isuda. Nakasalabay da pa'y kadakwada. Tagityadan, umadayudan. Nenenenay. Pagturungan dan ngay. Kaslamot iti hotel. Ay, umay ka. Surutan tayo da. Sige, ibidyo tapay ida. Maray, ayan ngayon da Philip ken Norman. Ay, apaman ang naala dati kwartata. Kat kunada nga aguray ta dito'y paraangan ti hotel. Swerte ta talaga, Maray. Agasam nga'y taagsubli ka data adoble ti kwartata. Wen Maray, isong adda sirbi na ti kanayon ta apanagpasyar. Tanasalaw ta da Philip ken Norman. Ala, urayon tabiit idan. Takunada met nga agsubli da adagaws. Kunada met, asumrek tayo dito'y hotel. Anya nga'y ti aramiden tayo dito'y hotel, Maray. Basta kunada met, asumrek tayo dito'y hotel. Na, apay ang nagkatawa ka, Maray. I like it! Na, anya ti I like it nga ibagbaga, Maray. Go! No problem! I like it! Anya ti ibagbaga mo, Maray. Jepot, itay pala ang dananabanang ka nanatuyang ni tasangot ti hotel. Agkat-katawa ni nanatuyang. Kaslan naragsakmag. Anya nga tati pakaragsakan na. Huwag nga raw. Sampay mata nagsubli ti dua lalaki akakadwada. Ay, anya nga tadya inyawad da kadagiti lalaki, Rigor. Nga ron, paslamot sobre. Paliiwan taman ida. Aging nga agsubli dagiti dua lalaki. Nay, apay nga'y Maray. Saan matan nga agsubli da Philip ken Norman? Wen nga rod, Maray. Itay tapay dito'y sango ti hotel nga agururay. Uray kumano imunag tayo pay, tadi taunag ti pangurayan ta kadakwada. Ay, urayan talabiit idan. Takunadamot nga dalabiit kasarita da atao. Ti kanu boss tayo. Wen nga rod. Yam amudan to kanu kadata ti bus tayaw. Kat mabalain amang tedpay iti bonus. Sapay kumangarod ta kasta, Ay madubli lang arudan ti kwartata. Adda pa'y bonus ta. Ay, nagsaya atin no kasta, Maray. Anya nga oras nga agsublida. Nabayagtan di tao nga agururay. Anya ka diti aramiden nyo adwa dito'y sango ti hotel. Ha? Adda urayan may security guard. Manon nga oras yo dito'y sango ti hotel Adda ka di daka sa panggap yo. Awan. Ay, awan, sir. Kapitan ti asawak ije barangay Kabildatan. Agarami dakit din iti dakas. Ala, pumanaw kayon dito'y.
Saan dito iti pagistambayan nyo? Adda nga rod urayon, may. Saan dito iti pagurayan nyo? Ala, pumanaw kayo dito eh. Masipyutan-tan dito, Jepot. Wan nga raw. Gapo iti pinagpalpaliw ta kada nanatuyang kananabanag. Saan ta na nakapasada? Kita ang tananatuyang kananabana. At dalat tayo iti sangot ti hotel. Pinapanaw ida ti security guard. Ngam nagsublida manag. Sabi ka, asit gantay dan. Nakasarita taman ida. Alaman rigor, intan. Asit gantay da. Awanan saan na kayo nasublian dagiti lalaki a kakadwayaw? Kamali ti narami Joe. Apeng intedyo kadakwa na ti kwartayaw. Intaray dan Ha? Imposible Awanan, niskam kayo nana. Sigurado Imposible Kaano nagsuwit da pa'y kada kamay? Akas lakarelasyon da kamay? Tanakasalabay da pa'y kada kamay? Ay nananatuyang. Intaray dan ti kwartayaw. Ay, saan na mabalin? Ay, kasanuitan, marituyang. Awagan nyo ida iti cellphone da Ay, itay pa'y nga awagak ti numero da. Ngam, cannot be reached, mat. One nga raw out of order, mouth. Ha? Anyang out of order, nana? Saan nga raw da makontak? Coverage. Ay, awanan. Nayaw awanan tay bayan ti baboy kaw. Ay, uray siyak maray. Ay, di pinaglakwak iti opat na kaldeng ni Badungkaw. Ay, awanan maray. Nais kaming tansang agpaisaw. Sana na-scamin nana. Na-scam. Awanan ti kwartayo. Intaraydan. Ala ka, antay. Paingamin na makihul-holding hands kay ti sa balay. Kat mo kasta ti damag dito'y kabildatan. At da ka nun nakakita ka da kayo jay ilay. At da yung ubing dagiti ka holding hands yo kininanatuyang. Ay, kwa. Friends mila ang dagijay. Ang isudamat gayam ti mangitaray ti kwartame. Ayawaan na. No apay nga minapumanasyar kayaw. Wen nga rod. Ay, anya matan. Na-scam kayaw, antay. Sayang ti kwartayaw. Ay na. Naimbag nga rod ta sandak nga insurot iti panagpaspasyariyaw. Taamang nga nooray siyakat na scam. Ay, na-scamming kami nga raw maray. Na-scam. Saan na-scamming? Ay, basta, kasjay maray. Iso nga ita. Ay, agparparikuta kaun no pangalaki te kwarta. Takalding ni badong kutay inlakaw ka. Day tantumat nga main ta naglaka kayo anamatay. Gapo ta nagtataer dagiti nangay ayo kada kayo. Namati kayong matan adagaw. Kunada nga agdubli ka no ti kwartamay, no agsubli ka da kamay. Kan agawis kami kanunto iti kakadwami nga agmiyembro iti dayta grupa. Iso nga ita. Saan kayo basta mamatpatay? Nang runa, no kwarta ti pagsasaritaan. Ay, wan nga rod maray. Ay, agparikutak itan. Tawan may pakitakin ni Badong kuabayad dagiti kalding na ngayon lakaw. Dayta itan, tidakes na. Ang mga notalyan nak ni Badong kaw, manipod ulo aging gatsaka. Sana kalaad nga ipurwak. Ay! Pagbalinan nakaakampusaw. Wan maray! Mala. Sa ganaam dayta apagtang maray. Jakamaw na niya ti rumbang nga ramihidak maray. Kapampanaw ni Marituyang maray. In may imutang itibagas kan si daun na. Tanaybus kanot kwartana. Ay, kaslaag kapsuutak maray. Anya nga rod ngay. Sana balikan ka.
tamis mo a kwartam tinapukaw. Ngam ni Mari tuyang ngay, kwarta ni Kabadong tinapukaw. Ngamen, kaldeng ni Badong na dagiti inla ko na. Agunget latamot ani enteng, Mare. Sa pulen na, tibingay na. Taisumot ti kaadwan anang pakpakan ije baboy ko. Isupay ti mapan mangala iti balangag nga iluto na akanon ti baboy. Sabagay agunget dagiti asawa yaw, tamasayangan da iti kwarta ana iskam. Dagijay nga minalalaki. No apay anam-am mo mi pay laida. Uray na am-amuyo ida, basta saan kayo kuma nagpalukaw. Wen nga rod, Mare, nagpaluko kami kadagijay natataer alalaki. Nakaumay ka mat, Marituyang. Adda ka di bagam. Ay, malidlid ayak ngamin, Maray. Takasanaw, daklagatad jay naiskaming kanyak. Uray siyak, Maray. Dakkel met agatad jay bayad ti baboy ko anaungaw. Ay, sayang pa'y dagiti bambanog mi kaniinteng. Sayang ti kwarta a pinagpuunan me. Dagijay dua na tataer alalakay, Maray. Naragsak da nga ta iti naramid da kadata. Ay kat nalabit akas ta, naragsak da nga uray mangluko da. Basta makakwartada. Ayawanan, Maribanang. Sayang tinaglakwak kadagiti kalding ni Badungkaw tanais kamay. Nais-scam, Maray. Saan ang nais-scaming? Ay, sumula nga isumaray. Sayang pa iti kwarta. Ay, sayang nga talaga, Maray. Ay, santa la kuman akundi pasyar. Tapno santa anaam-am mo da Philip ken Norman. Dagiti skameng. Scammers, Maray. Saan nga scamming? Ay, Maribanang. Awanan dyan naglakwak ka dagiti kalding ni Badungkaw. Ay, sayang! Ay! Awanan, dyan naglakwak iti baboy ko. Sayang! Sayang na sayang talaga. Hindi na mauulit, Maray. Hindi na. Ay, sayang na sayang talaga. Ay, nanabanang ken nanatoyang. Nasken nga agsirib kayo, gaputaado timang luluko ita apanawan. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.